Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese inshuti bakunzi ba Ishyani News TV. Reka duhere ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Yongeye yajyanye ibiganiro na mugenzi we wa Azerbaijan Bayramova Ceyhun byagarutse ku kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi no ku rwego mpuzamahanga. Ibiganiro byabaye nyuma y'inama ya Antalya Diplomatic Forum iri kubera muri Turkiya ku itariki ya 17 kugeza ku itariki ya 19 Mata 2026. Aba bayobozi kandi banagaragaje ko nubwo ibihugu byombi bitandukanyijwe n'intera ndende, gukomeza guteza imbere ubufatanye biri mu bintu by'ibanze byitabwaho. Bagaragaje kandi ko icyizere cy'ubufatanye bunyuze mu biganiro bya politike hagati y'ibihugu byombi buzagira uruhare rufatika mu guteza imbere uwo mubano. Minyemere twekeze mu gihugu cy'abaturanyi aho Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yanyomoje amakuru yatangajwe n'igisirikare cy'u Burundi yavugaga ko inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cya gisirikare cya Camp Base cyo mu mujyi wa Bujumbura cyatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Ku mugoroba w'itariki ya 31 Werurwe nibwo muri kiriya kigo cya gisirikare giherereye mu gace ka Musaga mu majyepfo ya Bujumbura habaye inkongi y'umuriro ndetse hanabiturika ry'ibisasu. Leta y'u Burundi yemeje ko byahitanye abantu 13. Nyuma y'iminota mike y'umuriro utangiye kwaka, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Brigade Baratuza Gaspari na Minisitiri w'Umutekano w'igihugu bahise batangaza ko inkongi y'umuriro yibasiye kiriya kigo cyatewe n'umuriro w'amashanyarazi wadutse mu bubiko bw'intwaro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye na chaîne ya YouTube ya Yaga Burundi yavuze ko ibyo kuba iriya nkongi yaratewe n'amashanyarazi ari ibinyoma kuko mu bubiko bw'intwaro bwo muri Camp Base nta mashanyarazi abamo. Ndayishimiye yavuze ko kuba kiriya kigo cyaribasiwe n'inkongi y'umuriro ari ibintu bisanzwe kuko impanuka z'inkongi zikunze kuba hafi. Uyu mugabo yavuze ko intandaro nyirizina yateye iriya nkongi y'umuriro izamenyekana nyuma y'iperereza ryimbitse igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutangiza, mu gihe amakuru avuga ko kiriya kigo haba haragabwe igitero cya drone. Nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye Camp Base, amakuru avuga ko hari abasirikare barenga 30 bahise batabwa muri yombi bakekwaho kuba bafite aho bahuriye n'ibyabaye. Tukiri mu Burundi kandi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko niba habonetse impamvu y'akazi nk'umuyobozi wa Africa Union nta cyamuza kujya i Kigali mu Rwanda. Bitangaje mu kiganiro yagiranye na Yaga Burundi asobanura ko ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bitagomba kubangamira inshingano ze zo guhagararira Afrika yose. Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda n'u Burundi bikomeje guhura mu nama zo mu karere za Afrika ndetse n'iz'isi, anashimangira ko Abanyarwanda n'Abarundi atari abanzi. Icyakora ngiye gutangaza ko u Burundi butazafungura imipaka yo ku butaka ihuza ibihugu byombi. Akomeza gushinja u Rwanda gushaka gufasha abashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Munyemerere twerekeze muri Libya, hari inkuru ivuga ko inzego z'ubuzima za Libya zatangaje ko habonetse imirambo 17 bikekwa ko ari abimukira bashakaga kujya mu Burayi. Basanzwe mu gace ka Zuwara kegeranye n'inyanja ya Mediterane kari mu burengerazuba bw'umurwa mukuru wa Libya Tripoli. Byatangajwe ku itariki y'uyu munsi 18 Mata 2026 aho ikigo gishinzwe ubutabazi cyatangaje ko muri iyo mirambo 14 yahise ishyingurwa mu cyubahiro. Umwe muri Bangladesh ashyikirizwa umuryango we, indi 2 ntibatangaje amakuru yaho yashyizwe. Libya imaze kuba inzira y'abimukira bava muri Afrika bajya mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, aho abenshi baba bahunze ubukene n'intambara byugarije ibihugu byabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira rigaragaza ko mu mwaka wa 2023 ari wo wapfuyemo abimukira benshi barohamye mu nyanja, aho bageraga ku 8,565 barohamye berekeza mu bihugu binyuranye byo ku isi. Ubushakashatsi bw'uwo muryango bugaragaza ko muri Libya hafi abimukira 7,662 baturuka mu bihugu 44 bitandukanye, mu gihe abagera ku 5,000 bari mu maboko ya leta. Munyemerere kandi turebere hamwe iyi nkuru ivuga ko Iran yisubiyeho ifunga inzira ya Hormuz, ishinja Amerika kutubahiriza ibyari byemejwe. Iyi nzira yafunguwe ku munsi w'ejo hashize kwa gatanu. Perezida Trump yaraye yatangaje ko igihugu cye kizakomeza gufunga ibyambu bya Iran biherereye mu gikombe cya Persia. Iran nayo yahise ivuga ko niba Amerika itabifunguye inzira ya Hormuz yongere gafunga. Iran yari yafunguye umuhora mu gihe cy'iminsi 10 y'agahenge mu gitondo cyo kuri wa gatandatu. Ubwato bwinshi bwari
bwari buri gukoresha iyi nzira butwaye ibikomoka kuri peteroli. Itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya Iran saa 4 za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu rigira riti Repubulika ya Iran igendeye ku matwara y'idini ya Isilamu nyuma y'amasezerano yemeranyijweho mu biganiro yemeye kugaragaza ubushake bwo gutanga inzira ku bwato butwaye ibikomoka kuri peteroli n'ubundi bwato bw'ibicuruzwa bunyuze mu nzira ya Hormuz. Rikomeza rivuga ko nubwo bimeze bityo abanyamerika bakomeje ibyo bisi ibikorwa byabo byo gufunga. Ku bw'ibyo bikorwa byo kugenzura inzira ya Hormuz byasubiye uko byari bimeze mbere, bigenzurwa hakurikijwe amategeko akomeye y'igisirikare. Rikomeza rivuga ko mu gihe cyose Amerika idashaka ko ubwato bugenda nta nkomyi bukava muri Iran bujya aho bwerekeje ubundi bukerekeza muri Iran, inzira ya Hormuz irakomeza kugenzurwa mu buryo bwihariye kandi nk'uko byari bimeze mbere. Reka kandi magezeho ni inkuru ivuga yuko ku gicamunsi cyo kuwa 4 tariki ya 16 Mata 2026 inzego z'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatabaye byihuse nyuma y'uko umugabo agerageje kwinjira mu gace gakomeye ka White House aho Perezida Trump yari ari icyo gihe. Amakuru yatangajwe n'urwego rushinzwe muri kurinda perezida agaragaza ko uyu mugabo yagerageje gusimbuka inzitiro ziri hafi y'inyubako ya Minisiteri y'Imari ku ruhande rw'amajyaruguru ashyira iburasirazuba bwa White House. Ntibyatinze abapolisi bamugezeho bamufata vuba, gusa mbere yo gufatwa habayeho gushyamirana hagati ye n'abashinzwe umutekano bitumwe mu bapolisi akomereka byoroheje. Umuvugizi w'uru rwego Attorney yavuze ko uwo mugabo yafatiwe hafi y'irembo ry'abanyamaguru aho yahise ajyanwa mu maboko y'inzego z'umutekano. Yongeraho ko we n'abapolisi bakomeretse bajyanywe kwa muganga ariko nta n'umwe wari ufite ibikomere bikomeye. Bibaye nyuma y'indi nkuru ziherutse gutangazwa ku itariki ya 5 Mata ubwo himvikanaga amasaso hafi ya Rafael Park ahateganye na White House, nubwo icyo gihe nta wakomeretse cyangwa ngo hafatwe ukekwaho ibyo byaha. Bibaye mu gihe umutekano wa White House ukomeje gukazwa cyane cyane mu gihe perezida ari mu nyubako hagamijwe gukumira ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Kadusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati zasubije inyuma ubwato 23 bwari buturutse ku byambu bya Iran. Ingabo za Amerika zabitangaje kuri uyu munsi tariki ya 18 Mata nyuma y'uko Iran yari imaze gutangaza ko yongeye gufunga umuhora wa Hormuz unyuramo ubwato bwinshi burimo ubutwaye ibikomoka kuri peteroli birenga 20% by'ibikomoka ku isi by'ibikoreshwa ku isi hose. Reuters yanditse ko ubwato burenga 10 bwari bumaze kunyura mu muhora wa Hormuz nyuma y'iminsi myinshi ufunzwe. Ubwo bwato bwanyuze mu mazi ya Iran mu muhora wa Hormuz hafi y'ikirwa cya Lalaka, harimo n'ubune bwari bwafatiwe ibihano. Ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi zatangaje ko ku itariki ya 18 Mata 2026 ingabo za Iran zarasaga ubwato bwose bushaka kunyura muri uwo muhoro. Ubwato bumwe butwaye ibicuruzwa bwabwiwe n'ingabo za Iran zirwanira mu mazi ko inzira yongeye gufungwa. Kuruti bakunzi ba Ishya News TV ntaha dusoreje amakuru twabateguriye. Nta makuru tubashimira kuba mwakurikiye. Dukomeze tubane hagati aho mugira ijoro ryiza.